siyabonga abantu beDlakadla Media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi beDlakadla Media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli beDlakadla Media. Siyabacelela ukuthi ke iDlakadla Media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngeDlakadla Media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Ingqungqulu emaphika abanzi magalela nzima kayibethi yabhakela ibethene nenkulu emoyeni sibantu yadela ngomphoso wenkuzi ikhipha namakhizane eyakithi sukume yaqholosha enyasali babhalele njengecela impinda mkhadli kakhethi nakosazwayo ugadlile dova amakhanda abana amagama nje kusasizoyina napho sawuthi sangolozela abantu ngonyazi thabe ngathandi ukuyifakaza ngoba ifakaza esihlele sihayise enkondle evunywe izihlahla lotshani umkhatho enelela ngenkulu inhlokomo jikjela imhlaba ngengcwele izwa zomzinyathi sayithokozela abasemolweni bahlala manzonzwana njengabe emukayo besabe izulu edume phezu kwamathabetulu labanye labachacha abanenhlahla abaneshobolo bendlula icephu sebenyibukele benjengomncithe enhlalo yofundo likhothi umqaza aqaleka cishe zabhokozeka imile njengamampunge bantu bangakasemesitholiseleni ngomafununu njengethi inhlaba mkhosi ngeyakithi behlekisa ngendlunkulu isemanzini ikhombe engayizivela ikhombe parliament njengophaka impi sibhadlase gama iyalo kuphuma emloyeni lishe ngenkabinkabi kejokeni lithi iselo inkosi yamaqadi yalikakhulu kwanibi nansi kwabaningi sibhame sidume ngemumva inganolo iphuma ngaphambili sidutshule nomlise eflathele bekwamanzana amachophe ebheshu kuyishikwe beshaya umzulu kwagombela okhomba abantu amathanda nhliziyo bayabakhanga kwasalasha ngemoto balemaphansi ngamakhanda njengabaswela amageja namhlanje bamishashadu ophiyesi khosomboni izilanyakaza wakhiya ngamakhosi kwamnyama phansi uyehlise wayenyusa inkundla yaguga dlale ngenkosi yakangcobo idlala kanjani yashishiliza ngehlangisayo isihemu ubumhlophe ibukhombe enyangeni umbisho lobukhomba lapha engazikhona eyasemthandeni lamlesinamla kanjani isophu kwenzilela idlale ngehemu yaqapha inkundla theyisiwe wela amadoda quma sengathi ahlatshwa zikhala umqhele ukuchaneka enyangeni hamba yasala noshenge isibili esinye kungisommeli esinye kungusomfungisi umanyolo usemakhosini ebandla lithi homo inkosi ngeyethu sacwila isidwaba etshwaleni osuku inyonga zakho thola ziphupha ingomani bikezele uthi ngisahleze emfihlweni lathi udakwa kusuthu ukhabinala kusasa zekhotha imbenge yomile ibuka liyakhiya laphindelela njengomshayelo idlula lezishishini njengelanga imbuthume exakabothi uzungoludla babophi balo umthezo amakhanda kabaningi imlomo abathe kuhlwela bamdijazelela singweningizimu asazi ubuye lapho ngentathakusa sixwayiso amaphosa zime abathiye kwenhliziyo ngise babe bengasahleki benephuka bengabhontshiso sengwanakaneni kungiyamacala phenya sibona ukubaleka konyazi iqina sezulwini eqina semhlabeni iqili phakanyiswa zebandla unonjwa isithulane emaceleni unonkolo athethe uqiniseke ngishembe ngobe nesigubhu sokuzibazilo wakhe thaba bayishekelelisa henyuzwa balala bayihlehlaza ngesabathi abaqumbisa ithe liphumela ngesonto basebehlisa ngehempe emakhaya unkungwini ogubuzile amadoda anesigqi ahabi yazabhena sabalokundiza kumanyesa igama elibanzi bathi lakhama ladedela ihlusa sezulwini imkhovi yagijima yaze yakubhasha iyawubamba uvalo ngenkesheza namashiqe ethulilwe mekwenza semthwalume hlanganisele amamponjolo omhlathi ekhipha amafehlefehle etwathi kanti liyazongolwazi lubonya bhodo lashikizisa imnenzana lakheleza bakhahlambani ukuqhuba intwala ngewiza nje kanti yondle yagubhisa uphakela amantindala abakhula ngamakhanda njengomuhlwa imfihle embhulela ugconsa kwabasemaphephetheni epheke kwababomfana yamoyezelela ezaphula umbethe ngesabathala mazibulo inkosi yabo inkonzo obhanze inyangeni ezingama-30 ubhansela uphefula ngogqoko wahlamba wasula umntakapanatu engeqobeli ibandla
Inkosi nibusise. Ngiyabingelela ekhaya elikhulu ekuthuthukeni kwaManazaretha. Ngiyumvangeli uMako. Umvangeli uMako ke isibongo esingajwayelekile. Ngumsuthu ngikule nkonzo ngoba le nkonzo akuyona inkonzo yamaZulu. Inkonzo kaShembe, uNkulunkulu angempela. Lala sikhona sisemzini wasekuthuthukeni kwaManazaretha. Njengoba ubona lo muzi umhle kangaka. Waqanjwa inkosi yethu uThingo lamakhosazane. Kwasho ukuthi ukuthuthuka kuzoqala la eGoli ngoba phela izinto ezinhle ziqala eGoli. Namhlanje bese la sijabule kakhulu ngoba kukhona unyathi lwezulu oluNkulunkulu lize la ekhaya. Kade sihlupheka kakhulu. SingamaNazaretha waseGauteng namaphethelo sihlushwa ukuthi beyingekho indawo la uShembe ayafikele kuyona ngoba bowungekho umuzi lo muzi oqala ukuba khona ezweni laseGauteng bese siyele kude kodwa manje kumnandi ngoba uShembe sesimthola siseduze. Namhlanje ke uNkulunkulu besilethele uNkulunkulu bokungena umdedele njoba kade sila size sonke kuzongenisa omkhulu nokhokho bethu ukuba bajabule nabo bebona ukuthi ingane zabo zikhona endabeni enkulu. Siyakubonga kakhulu lokho sifisa ukuthi futhi njoba kunokuthula kuhle kanjena kube kuhle kuze kufika isikhathi ukuthi uNkulunkulu wethu azaphindele emuva noma phela singathandi ukuthi abeyele emuva sifisa ukuthi engathi angahlala uShembe la ngoba phela eNatale ubaba uhlala kakhulu nathi sifisa ukuthi uNkulunkulu wethu akasihla abe nathi lana. Siyabonga kakhulu sicela nene nje besikhuluma nabashumayeli manje uba sokungena umdedele ukuthi sibatshene ukuthi abashumayeli masongena umdedele yini efanele yenzeke. Konke nje nakuhle sijabule kakhulu sibonga noNkulunkulu wethu ukusithanda uShembe mehla uNkulunkulu unyathi lwezulu entabeni iKenani uyehla eze la eGoli ephethe zonke izibusiso asikho isibusiso esingekho uma eqhamuka ebuye entabeni. Siyabonga kakhulu.